Мына ушул бир туган ушул үйдү алып атасың, а? Алайын деп атасың. О, канча деп атыптыр? 195 мың. 195 миңге алайын деп атыптыр. Өзі енділе ойды білбеймін әзім. Жылқыда жүрөсүз да? Өзіме алайын деп. Музосу бар екен? Мына ургач экен, Канчаны туулуптур? Билбейм да. Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу мал чарба көрөрмандары, биздин каналдын катталуучулары, жалпы саламатсыздарбы? Бүгүн 2 май 2026 жыл Чүй облусу Сокулук мал базары. Биз сиздерге мондай саануйларды тартып көрсөтөлү достор. Бизди колдоп бирден лайк басып көрүп туруңуздар. Тырс. Реклама үчүн номерлер 0707 388 350. Мына музолуу уй бар экен. Уйш кантет, уйш мощный экен. Уй кимдики экен уй? Байкеси. Бизден эмес. Сизден эмес. Кандайсыз байке? Сиздикиби? Музосу мененби? Отдельный. Уй өзү 210. Канчаны тууду? 6. Алтыны тууптур, Музолар канчадан? 40 сұратамын, Сүйлөшөбүз дейт. Бир эле баш бар буй. Бир баш экен, Макул, содаңызды берсин. 2-3 баштар болсо номерин алып берейин деген, мен бул сатылып кетсе. Мына Сокулук мал базары. Мындай токолдор бар экен. Сурап көрөлүчү. О, уйлар кимдики экен? Ассаламу алейкум. Мына музолу. Кандайсыздар? Ден соолугуңуздар. Ассаламу алейкум. Жакшы. Канчадан сурап атасыз буларды? 2 тиш. 2 тиш. Кунажын экен да. Музосу эркек. Erkek. 17 litre sütü var. 17 litr sütü var. Bağısı 250 bin. Bağısı 250 min, az maz kemi bolot mına. Masrafı var. Mına dastavkası bolot erkek muzosu menen. Bulçu. Nargı 2 tut. Ekinci tut 4 diş. Bağısı Bağısı 160 bin. 160 min som mına. Sütüçü 5-6 litr sütü var eken onday bolgon. Tokol. Nomerini alıp bereyim anda. Nomerdi aytıp koyuңуз байке. 500 menen. 0500 42 04 00 deydi. Bular bunday anguz aralaş okşaydı. Mına anguz aralaş okşaydı. Mına tokol. Çalıp baylanışıp görüңүздөр байке менен. Alam degендер болсо мына dastavkalarını uyuşturup berem deydi. Alızıraktan göçötöylü. Andan keyin ушул жерде бооспу бул байке? Мына 10 күндө туйт дейт буйруса. Канчаны туйт эми ошондо? Üçüncünü tuğ. Üçüncüsünü tuğut. Kançançısını tuğut desem, kançançı dep surabait, kançanı tuğut dep. Köpçülük yazar. Tokol eken buldak, Mına ke, göstereyim tuğanda. Üçüncüsünü tuğut eken. Mına ke, jelinderin. 10 günde buyursa tuğup kalat, Bağısıcı? 270. 270 min som surabatat, mına. Kişine düşüp verem. Gemi bolot. Gemi var. Dastavka bolot. Bolot eken mına. Gelişken eken, joğun. Nomer aytıp koyuңуз. 0708 68 37 10 deydi. Mına şunday. Anda gettik dagı. Kaç atasız mı? 280. 280 min eken mi? Ne olalar? Yeni bağlı deydi. Muzolor menen. Bul kança deysiz? 300 min som. Bunlar kanday paroda? Moğu. Bu memede simintal. Simintal eken. Mıktı uy eken. Kançanı tuğdu bayke? 4 tuğan oldu. Buna muzolsu urgaç eken. 4. tuğdu eken. Bunun bağısı kança? 300. Bul 280. 280. Arkıcı. 280. Bul da sizdeki 280 deydi. Karağınızda. Emeçi. Kanday жақсы. Nomer aytasız mı? Telefon nomer. 0703 0703 81 39 97. Mına andan keyin uşul var eken. Kunacın mı bayke? Acil 2 tut. Ekinci tuğut mına uşul. Mına acın 280 deyiz mi? He. 210 bin. 210 minge 280 moğolç. 210 min som. Kança ay boz? 8 ay. 8 ay boz eken. Mına. 8 ay boz. Telefon aytabız mı? Aytabız. Aytıp koyuңуз. 0773 0773 79 01 17 eken. Mına uşunday bolğon. Çalıp baylanışsаңыздар болот. Mına fura. Maşina mal taşıgan. Ушул машиналар бар мына. Бишкектен Жалал Ош, Өзгөн, Каракулжан, Ноокат, Кызылкыя, Баткенге чейин жылкы, кой, уй ташыйбыз. Номер 0555 87 87 86. Мына Акы деген жигит менден чалып сурайсыздар. Мен ушул жигиттин номерин берип турам го. Сураганда. 3-4 машинасы бар ушундай фуралар.
Çalıp aylanışsаңыздар болот. Bölüp üstüne de yüktep ketesin he? Mına bir aksakal jolugуп kaldı. Ötkende şu nomerini berdim ele. 2-3 jolu saldırdım jakşı eкен дейт. İyigilik jolun şıdır bolsun. Mına elдің кызматында жүрө бер. Мына номерлер шашпай токтотуп çalıp aylansanızlar болот. Ал жактан деле алып келе бересиң he? Ал жактан деле алып келе берет экен мына. Жаш музолор деле ала бересиң ha? Жаш музолор деле алып кете бересиң he? Отдельно кылып, мында карап алып барат да кыскасы. Бөлүп алып барат экен. Мынакей туугандар Сокулук мал базарында турат. Мына бул жагы жылкы базар мынакей көрдүңүздөрбү? Ушул жерде турат. Кетип калса керек. Buna temurlardan da kalıp Mana. Кандайсың? Бул кунажынбы? Ha? Биринчи туут кунажын экен туугандар. Мына келишкен. Бу Айширби? Мына Айшир пародасындагы. Канча ай бооз бул? 8 ай бооз. Баасычы? 320 миң. Мына сандан сапатка таза уйлардан алам дегендер болсо, кунажын экен. Жанынан көрсөтөйүнчү. Мынакей. Номер айт. Онлайн 0990 43 45 67. Доставка кыласың а? Бардык жака доставкасы бар экен. Канча бир эле башпы? Бир эле баш экен. Маякта дагы уйлар соода болгондой болуп атат мындай. Уй канча экен уй? 280 миң дейт. 280 миң жаңы туған. Жаңы туылган. Музоосу жок э? Muzavuz yok, ikinci tuğut. Экинчи туут. Канча литр берип атат? 25-23 литр süt барат экен, мына süt берет экен. Артынан көрсөтүп коеюнчу тууганда. Мынакей. Бул дагы сиздикиби? Бул бооз экен э? 15 günde tuğut. Buyursa. Üçüncüsünü tuğut. Çorny piyostur. Bağısı? Bunda 280. 280 nomer. Bu 320. Buna bul da bayken iken. Şaşmayın anda. Şaşmay tartayın. Bul kança? 320. 320. Bir ayga kalbay tuğut eken buna. Kançanı tuğut demiş onda. Üçüncüsünü tuğut. Bayke kançançısını da aytağı, kançanı tuğut da aytağı. Aytın şunu. Kançanı tuğdu. Kançanı ha, baldı. Men көбүнчөсү канчанчы туут дей берем да. Канчаны тууду деп туурар экен. Номер калтырып коюңуз. 709 0709 96 2159. Доставка уюштурасыз э? Уюштурабыз. Уйлардын жакшылары ушул байкеде бар экен. Чалып көрүңүздөр. Мына биринчи туут кунажын бар экен бу жерде. Бул музоосу ургачыбы? Ургачы музоосу менен мына кунажын. Бул канча сурап атасыңар? 170 миң сом. Биринчи туут дейт. Sütü kança sütü? 12 ver olur. 12 sutkasına he? Nomer aytağız mı? Aytıp koyunuz. 708 0708 702 0702 menen he? 0702 ken? 32 02 deydi. Çalıp görüngüzдөр mana. Bulacın muzoosu menen birinci tuut. Dostlar. Hemen bu jaktan көрсөтөлү. Kança eken baası muzoolu? 160 deydi. Bu özüsün жергиликтүү уйлар 160. Мына кунажын бар экен. Assalamu aleykum. Kança? Kунажын? 200. Бооз бу? Бооз. Биринчисине, экинчисине? Биринчи туут экен мына. 200 миң дейт. Онлайн сатасызбы? Сатат экен. Бирок жакшы экен кунажын, Канчага чейин сода болду байке? 185 миң. 185 миңге чейин ушул Сокулукта сода болду. Номер калтырып коюңузчу. 0500 мына 38 97 2 тиш бошондо бул? 2 тиш. Уй канча музоосу менен? Бул 260 экен. Канчанчын тууду? Үчүнчүсү канчаны тууду мына. Үчүнчүсү музоосу эркекпи? Мужик дейт. Бирок өтө чоң музоо экен мына караңыздар. Баасычы? 260 миң. Жана номерлерге чалсаңыздар, рахмат. Ушул байкеде эки уй бар экен, жакшы. Бирөө кунажын, бооз. Бирөө музоолу. Музоосу да өтө жакшы экен. Оппа. Уй базарда ат менен салдырасың го, айда. Бул канча литр берет байке? 13 литр sütü бар экен. Төртөөнөн тең чыгабы? Төртөөнөн тең чыгат экен. Анда бул навести көрсөтөлү достор. Музоолу уй канча байке? Ургач экен. 165 кунажынбы бул? Кунажын экен. Онлайн сатасызбы? Жок дейт. Атыйкандар экен да. Көрдүңүздөрбү? Бир эле баш дейм, сатылып кетсе чала берет деген ойду айтпайт мынечи. Туугандар. Сурайлчы? Байке, төртөөнөн тең чыктыбы? Төртөө. Мынакей. Саат көрсөтүп койчу. Чыгыш чыкты. Жакшы экен. О. Наркысы.
Bo'ldi. Qancha so'rayapti o? 150 so'radim. Sizniki 150 muzosi bilan be? Muzosi. Qanchanchi muzosi? 7-8 tug'anda. 7-8 tug'an mana. To'ppa to'g'ri aytib tola. Soda qancha olyapti sol bozorda? 35 berdi. 135 ga berib bering, Onlayn sotadingmi yo bozordan? Onlayn dele sot. Ha, bo'ldi. Anda bayka o'z alayin deb turibdir mana bu yerda. Sodaqarda bersin. Andan keyin mana ular var ekan tug'anda. Ko'raylikchi. Mo'g'o bayka qanchalik to'yit buyursa? 3-chisini to'yit ekan. Erishgan uy ekan. Qancha ay bo'z? 8 ay bo'lib qolibdi. Qancha litr beradi deysiz? Ya, 28 litr sütü var ekan, beradi ekan. Mana. Bahası-chi bayka? 350 ming so'm so'rayapti. Yaxshi uylardan alam deganlar bo'lsa, mo'lchi mo'lar, choni pyostrilarmi? 4 ay, 5 ay bo'z ekan. Bahası-chi? 300 mingdan. Mana. Bayka kelingizmi bunda litr qancha beradi sütü? İşte taqdan men bu yoqdan qiyqirib bir-biringizga. Qancha litr beradi shuni? 20 litr beradi. Bu tug'anda 30 litr beradi. Bu da siznikimi? Mana baykelda yaxshi uylar bor ekan chirinda. Nomer qoldirib qo'yingiz bayka. Telefon 0709 38 0603. Bu uydun bahsi qancha? 300 dan ekan bardiqlar. Bu hozir sani? Sağan. Mana 4 önenden chiqavi? 4 önen saviz ekan jelin emeler, urtları. Ma'qul bayka, sodağınızı bersin. Mana çalıp ko'ringizlar, tug'anlar. Yaxshi uylardan alam deganlar bo'lsa, bayka bilan baylansanızlar. Shunday. Çalıp men bergan so'rovlarni berib, qanchani tudu, söyleshib, uyine kelib alsanızlar bo'ladi deganlar. Alam deganlar bo'lsa. Soquluq mal bozorida turadi, shunday. Mana ushul bir tug'an ushul uyda alyapsiz, ha? Alayın da atasın. O qancha deyaptir? 195 mingga. Alayın da attık. Özü endile uydu bilmez mi? Жылқыда жүрөсүз да? Özümü alayın. Muzosu var ekan? Ha, mana urgaç ekan. Qanchani tuğuptur? Bilmeyin de. Sodan alsan buyurusun anda. Satarmanın sodasını versin. Senin alsan buyurusun. Biroq mana jelin başları. Qarаңызlar. Bu ilim жылқылары деген murun жылқы tartçılar. Ma'qul anda. Da ilim. Uyalyapti. Assalomu alaykum. Aka, qandaysiz? Bu targ'il uy qancha muzosi meni? 165. 165 birinchi muzosi. Urg'ach ekan. 165 ming aka. Mana jelindagi birinchi tutqa qancha litr beradi? 12 litr suti bor ekan. Telefon aytasizmi? Aytib qo'yingiz. 706. 07 90 90 07. Dastavka qilib berasiz, to'rtovnadan chiqavi? Vız bu jag'i. Mana vız deydi. Ma'qul, sodangizni bersin. Shu bilan videoni jinibtaymiz tug'anlar. Biz sizlarga tartib ko'rsatdik. Qo'ldan kelishincha. Assalomu alaykum. Qanday, yaxshi? Bu seniki? Bu 2 kun oldu tug'andan. Erkakmi? Erkak muzosi bilan. Bu qanchanchi muzosi? Ikkinchi muzosi ekan. 4 tish mana. Bahasını ayt, bahasını. 155 ming so'm. Sütü-chi? Sütü 11-12 sağ aldım ben özüm. 11-12 sağ aldın, ha? 3 mal sağdırat. Sizler de hiç litsonuzları körmeye özledim. Assalomu alaykum. O çıktı tatlınız. Ke nomerini aytib qo'y. 0704 25 63 39. Mana Soquluq mal bozorida. Andan keyin ushul Qunaljindan keyin ushul uyda bor ekan, ushul. Kimdeki o takaldı? Bazını so'raylik. Qancha buni? Ikkinchisini tug'di. 155. Olur. Sütü-chi? 13'ten 15 geçer. 15 litr beradi, ha? Jana nomerga qayrilsangizlar bo'ladi tug'anda. Mana yozilib turadi. Bishkekdan Jallod, O'sh, O'zgun, Qiraqulja mal tashiymiz. Nomerlar mana. Bir boshda qanchadan tashiysiz? Uydu. 4000 5000. 4000 5000 deydi. Mana qayrilsangizlar bo'ladi.